Igitondo ciza kuri mwese muteze amatwi radio na televiziyo Tuzarutsinda TV, Indundo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye, mwese mudahwema kubana natwe mukuru tubategurira umunsi ku wundi, amakuru tuba twatohoje, amakuru tuba tuhagazeho, niyo tuba tuje kugira ngo tuyabagazeho mumenye uko ibintu vyifashe, mumenye uko ibintu bihagaze, kuko amagambo ari kuvugwa ni menshi y'urucantege, abantu benshi baraye bazi yuko Minembwe yose ngo yigaruriwe n'ingabo za Kinshasa, bafatikanyije na FDL n'abazalendo n'imbonerakure zarungitswe mu misozi miremire ya Minembwe. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo abadede bazigarura Minembwe nk'uko MDP twigwaneho nta handi yaja, ikiriho iragikomeje co kurindira abaturage umutekano, kandi ntabwo ifite gucika intege, nta n'ahandi bahungira kuko bageze ku mwisho. Urambwira se ngo barava mu Minembwe baje hehe? Hirya y'amarango hose ni mu mwanzi. Rero ndagira ngo mbe nabagezaho amakuru uko vyifashe ku bikomeje kugenda bivugwa. Abantu benshi bacitse intege, imitima irahagaze, ndabagira ngo mbabwire ngo mwitse umutima mu nda. Minembwe ntabwo izigera yigarurirwa n'abanzi bashakisha kwica abaturage, kuko n'ubundi hari abakomeje kugenda bakumira ibyo bitero byose bigambiriye kwica abaturage. Rero ndagira ngo mbe nabaheza update uko vyifashe mu makuru makeya, turaza kubagezaho amakuru arambuye muri live nimugoroba. Rero uko vyifashe ku munsi w'ejo habaye urugamba rukomeye rwateguwe n'iyi regime ya leta ya Kinshasa. Rero urugamba rwabaye ku munsi w'ejo ntirwari rusanzwe. Ingabo za leta zakoresheje indege nyinshi zo mu kirere, zifashisha ingabo nyinshi zo ku butaka, zifashisha artillery. Murumva ko ubushobozi leta yari yashoye hariya burenze, buri ku rwego hejuru, gusa bigereranije n'imbaraga ubutegetsi bwa leta bwahashoye, no kubona kuri uyu munsi wa none Minembwe itarigarurwa n'izi ngabo za leta ya Kinshasa, ni ibigaragara yuko abo bahanganye bafite intego, bafite impamvu y'urugamba bari kurwana. Rero ku munsi w'ejo umwanzi yari adivasinze aturitse za bidegu arenga muri n'amavi nk'uko twabibabwiye. Amaze kuhagera, ingabo za MDP zaje kumusubiza inyuma bukeya, ntihatwaye umwanya munini ingabo za Kinshasa zibona indi ramforo yabo nyinshi iturutse mu bice vya Point Zero za Bicumbi, arinuka za bidegu aheza baba musada baramaze gutsindwa n'ingabo za MDP twigwaneho zikorera mu misozi miremire Murenge zikomeje kugenda zigwanira abaturage. Uyu mwanzi akimara kuhagera haba urugamba rukomeye, biba ngombwa ko ingabo za leta ya Kinshasa zibasha kurenga kandi mwirango rya Rwinamavi bari babanje kubakuramo. Ayo niyo makuru twabagejeho nimugoroba nuko Rwinamavi bari bazisubije inyuma, ariko zasigaye kandi ku izindi musada ziradivasinga zirenga muri Rwinamavi. Aho niho umwanzi yaraye. Umwanzi yaraye mu muhana rwagati, yaraye mu Minembwe irundu. Niyo mpamvu abantu benshi mwabonye bari bacitse intege. Gusa amakuru atugeraho yizewe nuko kuri ubu ngubu umwanzi arashorewe. Umwanzi arashorewe, akurikijwe amahorokera, akurikijwe imbunde ziremera, akurikijwe amakompora, akurikijwe za mashini gani z'abana barakaye batazemera ko abadede bigarura Minembwe. Rero abantu benshi bacitse intege kuko leta ya Kinshasa yari yateguye rwa rugamba rw'intambara zo mu kirere n'izo ku butaka n'imbunde zirasa kure, ariko kandi bashakisha abandi bo kubesha no gukura abantu imitima, aribo butugara twafashe ubusa kuri uyu munsi wa none. Uretse n'utugara bakoresha n'abandi banyamakuru benshi ba RDC bagaragaza yuko Minembwe yamaze kwigarurira. Ayo niyo makuru yarayeho nijoro. Abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bashigikiye bari abicaye baraye bavuga yuko Minembwe yose yamaze kwigarurirwa n'ingabo za Kinshasa, yuko Minembwe irimo ingabo za FDLR ndetse n'iriya mitwe yose y'inyeshamba ikomeje kugenda ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero ndagira ngo mbamare impungenge mu by'ukuri, ari ni amagambo y'urucantege, ni amagambo y'ibinyoma. Umwanzi yageze muri Minembwe ariko arara ku musozi umwe, ntabwo yigaruye Minembwe yose, nk'uko Minembwe ifite imihana myinshi. Umwanzi yageze mu muhana umwe aba ariho arara. Muri kino gitondo c'uyu munsi akurikijwe amabomba menshi, akurikijwe za mashini gane karaswa, yongera kandi kwambutswa iriya hakurya yaje aturuka, ndetse n'umwanzi wa za Gakenke naho karakubitwa cane. Rero ayo niyo makuru niko vyifashe muri kino gitondo c'uyu munsi. Minembwe ntabwo izigera yigarurirwa. Turashima Imana mu by'ukuri yuko umwanzi atageze kuco yifuzaga. Murabizi yuko Minembwe hariya hari abaturage badakunzwe, hari abaturage banzwe, hari abaturage iyi regime ya leta ya Kinshasa ishakisha kurimbura ikoresheje intwaro zose zibaho, ariko kandi ntabwo aribo baremye bari abaturage bazabaho kuko baremwe n'Imana kandi bariho mu mugambi w'Imana. Nubwo umwanzi wese yahaguruka amahanga agaceceka, isi ikavyirengagiza, ariko kandi bazabaho, kandi Minembwe izakomeza kubaho kandi izabamo n'ingabo za MDP. Nishwe nagiye mbona message nyinshi ngo ese nimba ngo izo nzige zabaye nyinshi ngo zo ku ruhande rwa Kinshasa, ngo MDP ngo yafungura inzira, ngo ikabakingura imiryango, ngo bakinjira muri Minembwe.
ese babaheza inzira baje hehe? Ko baraja gukina se? Ntabwo baba baja gukina, icakibajana ni ukuja kwica, ni ukuja kurimbura abo badashaka, abo batifuza, cane cane yuko ubwoko bw'Abatutsi aribwo bwibasiwe cane muri bino bihe. Rero izi ngabo ziba zirimo abajenosideri bashika bakica, niyo mpamvu MDP ntabwo izigera ikingura umuryango ngo ureke umwanzi yinjiye muri Minembwe, kandi ntabwo izigera ihunga ngo ite abaturage basigire umwanzi n'ubundi ngo akomeze abatoteze. Ntabwo tuzaba imbata z'Abarundi, ntabwo tuzaba imbata za FDLR, tuzabeshwaho n'umututu wacu nkuko Fandi yavuze ati ni umuheto niwo utumye tubayeho, ariko nta mbabazi twagiriwe, ntabwo umwanzi adushaka, ntabwo umwanzi atwifuriza ibyiza. Uko niko vyifashe, umwanzi yageze muri Minembwe ariko agera mu muhana umwe, ntabwo ari imihana yose. Uwo muhana yarayemo kuri ubu ngubu arakubiswe karambutswa hakurya, akurikijwe amabomba menshi, akurikijwe za mashingani z'umwanzi. Rero ngaho nguko mwakoze kubana natwe, hari update gusa yo kubagezaho uko vyifashe. Mu yandi makuru yacu ya nimugoroba turaza kubaheza mu buryo burambuye, tunasesengura turebera hamwe uko vyifashe ndetse n'icyakorwa muri ibi bihe dukomeje kugenda ducamo, mu gihe bamwe bakomeje amakuru y'urucantege nke, kandi ubwo nabwo ni urundi rugamba bahagurukiye. Ivyo byose turaza kubirebera hamwe mu makuru yacu ya nimugoroba, amakuru arambuye. Aya gusa rero kubagezaho update uko vyifashe nuko umwanzi wese yabashije gukubitwa, n'ubwo umwanzi yaraye muri Minembwe, arara umuhana umwe wa Minembwe rwagati y'Irundu, ariko kandi mu rukera rw'uyu munsi umwanzi yadutse akogwaho yambutswa hakurya Imutunda, nkuko Amadu batamwemera yuko akomeza kuba mu baturage, nkuko umugambi afite ntabwo ari uwo kurindira abaturage umutekano, ahubwo no gukomeza kwica abaturage no gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Rero amakuru yacu nakagaruka mu binyamakuru, ugende ubagazaho amakuru 5 kuri 5, 500 OK Pacifique, udahema kubagazaho amakuru yizewe kandi twatohoje.